Ki pulet ka thanat lumding jeri mentakatayo kelada file ke charge sheet ke benengkong percaya cokidar jong ke mane Presbyterian Maukar ubalabam club ke pisah jong ke balang belakot palat lai klur tengka. Superintendent ki pulet ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ulong boneu cokidar udah uba Alfas Bare ya uba la register mukaduma kat kum ke ejahar bala mudui de ke balang Maukar nado kalai terik unailar ke senam arhajar kat kendai. Upente baga komiti jong kabalang kalalap ikan ke jingbam klub jong nu cokidar ya kepisah jong kabalang kebelalum naduk kesenam arjar kat lai leng bagi baikan show but kesenyang jong girunget jong kabalang. Uyathu baga komiti kala subajor baikan ke kambam man lale du treasurer jong kabalang ubala shimti ka kam naduk kesenam arjar kendai haduk menta. Balai rapat uba Alfas Bare bunit tep kepisah kebelum man kesini ublai ha ke State Bank of India Barabazar branch. Superintendent ki pulet ulong bagi pulet kelumding jeri kila register mokot dumai kene ke ejahar hapok ke kendon Indian Penal Code bat kila Kemru uba Alfas Bare balade ban charge sheet yu ndre ke jing toket kadang ye beteng ban penti kenai ke jing don kti jong ki weipat ha kene ka kambamman tingi nakileng jong ayo lala ban pendep ban charge sheet ek case ingi dang shudap men kene tingi la charge sheet we record Alfas Bare udah cokada jong teka jing mana? Hak ni kan jing toket bagi bulat. Yang tu bisa ke bau simnya mesur semua orang. Bulat hang lu betul. Ya kita kebentar rai ngimla ban disclose marka kambram jongi ban toket dengan rai kepisah ban penlut rai ngimla ban disclose kita. Marka ni kita dang first charge it but ka jing toket kadang ya je. Ndrai hadian ladap investigation ka tam ya kata ka like lur te ban kani ka pisa la pen kam bakla kabun ki bentah ka ba la thiet ki don ki investments ki lap shape la channel kani ka pisa te kata ka don ka investigation pa ka charge sheet ro hendrai kani ka kamkut hiang ni but kani ka charge sheet ro ka beteng ba kan continue kani ka first charge sheet but ngindang beteng ban lap because kani ka jian adu arjar khalai adu arjar khandai ban nisngau ba kadi ban beteng ban ascertain don em ki we ki badan ti di kani ka bekas ka volume jo ka pisar ka long huge ba ka he ko jong kani ka volume jo ka pisar di ngin ascertain kata kiwe ki long involve ne am di hadir kata ngin sa submit ka subsequent charge sheet nama kata wat lau ayu la shom than ka lai boi trek uma la shom than ndrei ka investigation kam teng ni la ai so we wa yu pada ban pe je ka investigation Kumuli sumpuk di sini bisa pilan berdiri ke kebunnya sama balang yang bisa lah jurik kontep kita belum cukup buat lah beli kita selana bapak nak finance ini sumpuk buat beli bisa buat lah boleh itu kita kalau nggak belak mana boleh cek lima orang yang tak sedap kita sebelum kita bisa ya mentah hi kani ka first charge sheet hi lap ha kadun ka evidence bau kalau ka evidence ne ka sebut ka biang ba cokidar ne Alfas Bare hi uthap ni pisa ban na kumaong ne cuban rap lang ba biang ba kani first charge sheet ti don kam ban doket nya shushu ba kumbu piang pi ka kala ne am long bu brio marwe nota ngimpat penkut ika kes hangnya ngindang peteng shushu Saya belum buat kemudian kita don bagi sebab kita lak mendon so kita bergerak kita siapa second saksi lak non kalau nak ni ka investigation kan nang teng ban lap lada don kti menur apart from ni Alfas Bare itu kita tahu pada tu asal kita itu tahu artway kita kulit kita saksi kita ya result hai pembahasan ka case berka investigation adu arjar khatlai adu marching jong June arjar arpo de ngimdon ai ban ong den rai kumbal ong ne specificity ba hadin bengila shimti lasio tingila shimke kene case ni la supervise
yo di identita bangi la bit la biang tingi sa chachit men kini rai kum taka allegation ba don ka jingera yano de katar kam dan marba ka ahi kaju ya yano ka rakati law is equal to everyone tingim don kana ka jingno shiliang la na yada yano na ka case rai yo ya be u investigate u lab jingsha na ka ka first chachit ngila dap chachit kuma yang bat ngin sapteng beng ya kejeng tokit bat ngin lampat lese dam don ki wei pat ki ba don kti